Kani gadega pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Kani gadega pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Kaseng Sain Partai United Democratic Party Ranikor Circle Kalasem Yakarai ban Amkershan Yo Kurtong ke UDP na Ranikor Constituency uba Pius Marwen hakani ke election MLA ke Bansalong ha usnem arjakat Prabanwan. Habakran bakinong Partai Kubor ne kesengi Shillong Press Club uba Roshem Merthong ubadai Vice President jong UDP Ranikor Circle ulang ba Pius Marwen un amjab dalile ru hakani election ban ulang ba menta karai ke Shongpat haga UDP Central Executive Committee ban ai tiket ne banom ai. Uba Roshem Marthong ulapan paru ba menta kin kershan uba Air Marshal dengan bad nyakon yak election MLA how news nam arjaka Prabanwan ubadan kejingkerman bad uban nyakon persa yu MLA ba menta Martin M Dango katau kalongban nilamat ke syarem hakini election kepreter bad kejing slok perlok jungi kalong ba how news nam ada kapra katong jungi kalong bagi de banyo yu candidate ubala banyalam ini syakatong pan penremno pan penduduk no ekejino membeli cuma tu naku Henry agak dino lang demi bat kayu UDP hau na art kan dulu bakat hiau betul habis yang ni telang bat ni kandidat kumju bat nombor kam jo kayu UDP ni semua tu bagi nama pancuai sekatong pala pancuai no yang mesti dengan mentar bagi pajak jauran kor konstitusi gitu ni semua tu nim kam yang nu bukan dia dekat partai dari kuat baik penetrang pada nu kan dia kepada penelam ini sekatong pancuai bekresion pada nu kan dia bomlah penelam ini sekatong pancuai kan nomor sih ini lain dan kecil dia perlokat kan nuru hak kelas ni hak pelino nama dia semua bukan dia peram baik ba klaim nak penjab kesan kata orang pun penjab ini kipai ba